Yes, turabasuje cyane twongeye kubifuriza igitondo cyiza. Nizere ko mumeze neza cyane. Abahoro Imana akomeze kubana namwe kuri mwe wese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera muzajye mu mbere mukubona notification cyangwa se kubona amakuru akihagera. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatanu, turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi, turi mu mwaka wa 2025. N'ubundi rero tuzinduye na makuru agezweho, amakuru yacu akaba n'ubundi agiye kugaruka cyane hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kugenda bibi cyane. Muri aya makuru yacu turaza kugenda tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, aho turibuze kugaruka n'ubundi kufungwa rya Wiringoma rikomeje kugenda rivugwa cyane hano muri uyu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Tuze kugaruka ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Mu by'ukuri imirwano bere mu nkengero za Nyangezi, wazarendero hari icyo batangaje kuri imirwano yabaye ku munsi w'ejo. Turaza gusimbukira Idoha naho turebe uko ibintu bimeze mu by'ukuri, gusa nuko icyo ugomba kumenya M23 mu byo yasabye harimo mu by'ukuri kuvuga ko yifuza ko nibura yayobora iyi migi cyangwa se izi Kivu yaba Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru nibura imyaka 3 bakareba uko ibintu bizaba bimeze. Ni byinshi cyane biri kuvugwa, nyine turaza kugenda tubigarukaho, ariko ku rundi ruhande ntabwo ndibuze ko ndi ngiye nyine muri studio kuko murabizi ko rwose Jeune Official n'itsinda rigari. Ku murongo wa telefone turaza kuba turi kumwe na Vincent, hanyuma kandi tuze no kuba turi kumwe n'uwitwa Macacari, tugenda tubagezaho uko ibintu biramutse muri iki gitondo ndetse we tunareba nuko byaraye. Byose turigomba kugenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Birashoboka kuba ugeze kuri umuyoboro ari ubwa mbere cyangwa se ukaba usanzwe unadukurikira ariko utarakanda kuri subscribe, bikore nonaha rwose ukande no kunzogera kugira ngo inkuru rwose zikihagera uzajye ubona notification nawe ubone amakuru mu bimbere, uce ukubiri no kubona amakuru yamaze kuba umuranzi. Hanyuma ku rundi ruhande ariko mbibutse ko mu by'ukuri ibijyanye n'amafoto ndetse n'amavideo, murabizi ko kuri YouTube ntago tukibishiraho ya mafoto abatumeze ukuntu, narababwiye ko nahandi mugomba kuyasanga hatari kuri Facebook page yacu ni Eugene Official News.com. Iyo niyo Facebook page yacu rero nkongoma no kwishyira hano munsi rwose. Comment ya mbere niyo mba nayigize mba ndayigira iyo ku buryo iyo ugeze muri comment uyisanga hejuru mba nayipininze. Iyo ushaka rero tugenda ukayifollowinga ubone nawe ukazajya ugenda na update nk'ubu amakuru menshi tugiye kuvuga, ingingo z'ingenzi zayo zose ziba zamaze kuhagera ku buryo uza muri studio uzi ibyo tugiye kugenda tugarukaho cyangwa se ibyo tugiye kugenda tuvugaho, ibintu bikagenda neza nyine gatanu kuri kagenzi kako. Tudatinze rero reka amakuru yacu tuyahere ku rugamba rwabaye ku munsi w'ejo. Uru rugamba rukaba rwarabereye mu nkengero za Nyangezi, aho rero mu by'ukuri wazarendo bavuze ko rwose ngo icyabasubije inyuma ngo nta gahunda bari bafite yo gusubira inyuma, ariko mu by'ukuri aho barwana hitwa muri za Mirinde ndetse n'ahitwa ni za Businga, bavuze ko ngo babonye M23 ikoze cyitwa reinforcement iri ku rwego rwo hejuru, ngo yazanye abasirikare benshi cyane. Ibirongo bituma mu by'ukuri bavuga ngo bagomba gusubira inyuma kuko urumva bari batangiye bahanganye n'abakare biratinda, urumva bari bamaze gutakaza imbaraga kugeza ubwo ngo M23 ngo yohereje ikintu cyitwa umusada wo ku rwego rwo hejuru, bararifosinga batanga ramfuri iri ku rwego rwo hejuru, bituma rero ngo wazarendo babona ko bitari buze gushoboka kuba babasubiza inyuma, hanyuma ngo biza gutuma mu by'ukuri basubira inyuma, wazarendo bahita basubira inyuma. Ayo rero n'amakuru arimo kugenda avugwa rwose ko wazarendo ku munsi w'ejo bahuye n'akazi gakomeye cyane kaje gutuma mu by'ukuri basubira inyuma. Turi kwihuta kugira ngo duhite dushyiraho bwana bagenzi bacu cyangwa se Vincent, reka nkubwire ko ubu tuvugana inkuru ikomeje kugenda ivugwa ndetse yaciye ibintu mu baturage yaba hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ni ifungwa ry'umugabo bita Lieutenant Colonel Wiringoma. Uyu Lieutenant Colonel rero biravuga ko rwose bikomeje kugenda bihwihwiswa ndetse no kuri kote ya AFC ntacyo barabitangazaho, nibura bamara nk'impungenge abarimo kugenda cyangwa se nk'abakunzi be. Baravuga ko uyu mugabo Wiringoma yaba yarafunzwe
yaba yarafunzwe azira ngo kuba yarashatse gucikisha uwitwa guverineri Birato, mu by'ukuri ngo bitewe n'uko ngo hari imitungo bafatikanyije, ngo hari imitungo bafatanyije mu by'ukuri, akora ngo arifuzaga kumucikisha, ariko urumva se none niba barafatanyije imitungo ahubwo ko bagomba gufatanya nyine gukomeza kugenda bayibungabunga, wakwizera ute kuko ibyo bintu ari byo iyo mitungo ariyo igomba gutuma yagombaga gutuma acika, se yagombaga gucika agacikira hehe? Urumva ko harimo ibintu byinshi ntafuturwa cyangwa se ibintu byinshi byishe inyuma bitaragaragara. Kugeza amagingo rero kuva ku munsi w'ejo byatangira guhwiswa nk'uko amakuru kuvuga ko byatangiye guhwiswa n'ubundi n'ibinyamakuru bikorera hano mu Rwanda. Biravugwa rero ko mu by'ukuri na n'ubu ngubu ngo Wiringoma ntabwo kuri kota M23 baratangaza ibye. Gusa ariko kuri ruhande mu makuru twagejejwe ku munsi w'ejo, Vincent yatubwiye ko uwigeze gufungwa ni Kazarama azira kuba ngo yarasanze mu by'ukuri kiriya gihe ngo imitungo ye yabaga hano Igoma, yakuyemo abari bayirimo abakuramo nabe ndetse vuhuti na bwango, dore ko iyi mitungo ubwo guverinoma yabaga mu mujyi wa Goma abaturage bari barayitije cyangwa se hari abari baramaze kwitiza iyi mitungo, bituma rero Kazarama ageze muri uyu mujyi wa Goma abakuramo nabe ndetse kitaraganya. Ibyo bitigeze byishimirwa cyane na AFC M23, bituma rero mu by'ukuri nawe babagize gutya babaramufunze, ariko amakuru nuko mu by'ukuri yamaze kugira ute yafunguwe. So nukure inkuru yabivugaga, ariko nugera ku nkuru ya Lieutenant Colonel Wiringoma ntabwo turamenya mu by'ukuri icyo biri buze kuvugwaho cyangwa se uko AFC buze kubivugaho. Twagiye tubona kenshi iyo bamubitse nk'uko hari n'igihe bajya mubika ko yapfuye cyangwa se yarashwe, tukabona haciyemo nk'iminsi ibiri tukabona Wiringoma ahise aza kuri kamera cyangwa se akahita agira cyagakoresha nk'imirongo nkoranyambaga ye, akaba nyine arabarabuye ababwiye ko rwose akiri update. So rero ntabwo birigera bikorwa, ubwo turacyategereje kugira ngo turebe, ariko kuri none ngo iyi nkuru ikaba yaratangiye kugenda ikwirakwizwa mu by'ukuri n'uhagarariye Wazalendo hano muri Kauzi Biega, hano muri parike ya Kauzi Biega, aho yavuze ko rwose Wiringoma yaba yaratawe muri yombi. Uyu Wiringoma akaba anafatwa nk'umusirikare utinyitse cyane hano Kinshasa cyangwa se kuri zingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa, kuko rwose niwe bafata nk'icyitegererezo. Buriya bigaragare ko uyu mugabo ari umwe mu barwanyi ba Miniya bazi neza ko mu by'ukuri aba ameze neza. Nigeze kuvugana na Wiringoma mu by'ukuri bakiri hano muri za Masisi, numva arimo arirukanga, ari gupangura, ari gutegura urugamba, ambwira ko ahuze. Numva arimo gukomandinga urugamba, arambwira ati ubu ndahuze turaza kuvugana nyuma. Bigaragare ko uyu mugabo nawe bari imbere cyane mu mirongo y'urugamba. So nuko rero ibintu beze ibya Wiringoma turaza kugenda tubireba. Reka tugaruke rero Idoha gato cyane mbere uko twakira Vincent, tubanze tugaruke Idoha. Ibintu byakomeye, ndabona inkuru hano ingeze muri iki gitondo ni nini cyane. Reka wenda kopi yayo nyishyire no kuri Facebook page kugira ngo abadukurikiye cyangwa se amaze gufollowinga Facebook page nabo baze kugenda bayisoma. Ariko iyi nkuru iravuga ibyo M23 irimo gusaba cyangwa se ibyo yamaze gusaba ko bigomba kuba byubahirizwa. Muri ibyo rero muraza gusangamo mu by'ukuri kuba M23 ivuga iti mubanze mukureho imbere y'uko sasa ibiganiro bitangira, mubanze kureho ibihano byafatiwe abayobozi ba AFC M23. Ariko ku rundi ruhande nyuma yaho cyangwa se n'ikindi kiri kuvugwa cyangwa se ikindi bifuza ngo nuko nibura ngo babaha ibice bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo akabibura nibura imyaka 3 bakareba uko bigomba kugenda. Ikindi kintu kintangaje nuko ingabo za FARDC bifuza ko ngo zaza mu by'ukuri nazo zigahita zijya muri RRC mu by'ukuri muri M23, zarangiza ngo bakazihata imyitozo, ngo uwanze kujya mu myitozo kugira ngo babahugure bongere babakuremo icyitwa urwango n'amacakubiri birimo nyine ubwo ni nka refresh, uwo ngunga karaswa. Muri make nabyo ibyo ngibyo nibyo M23 AFC bakeneye mu byo ari kugenda baganiraho Idoha
nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho. Ni byinshi cyane barimo kugenda bavuga, ariko cyane cyane bakavuga bati ubutegetsi nabwo bugomba guhinduka, hagatorwa itegeko ryo kureba niba koko abaturage bemera ko ubutegetsi bwahinduka, baba babyifuza ubutegetsi bugahinduka, ndetse bakavuga bati bitarenze rwose mwaka wa 2026, bitarenze mu mwaka wa 2026 bikaba byakozwe. Ibyo rero nibyo M23 irimo iragenda isaba hariya i Doha mu biganiro barimo kuganiramo mu by'ukuri n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Twagarutse ku munsi w'ejo, reka turebe Vincent rero ariwe dutangirana muri iki kiganiro. Twinjire neza i Doha na Vincent turi kumwe, turebe no mu bindi bice uko naho bimeze, uko bimeze. Aha, ndabona rero Vincent already yamaze kugera ku muyoboro. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Faito. Urakomeye? Ndakomeye. Ya, reka rero nongere nguhe ikaze muri iki gitondo, cyangwa se muri amakuru yo muri iki gitondo bwana Vincent. Urakoze cyane, ikaze umpaye ndakiriye. Ha, hanyuma Vincent, ndagira ngo amakuru yacu tuyahere i Doha. Usanze n'ubundi ari byo ndimo ndavuga. I Doha bimeze bite gusa ngo M23 ngo irimo irasaba ibintu bishobora gutuma ubutegetsi bw'Kinshasa bubivamo rwose nta gikozwe, nubwo tubona n'ubundi nk'ibisanzwe nta kizakorwa. I Doha bimeze bite? Amakuru ndi kubona avi Doha, yego, avuga yuko umutwaye mu 23 wahuye nyine n'intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagasaba yuko M23 igasaba yuko ikwiye kubigenzura agace ka Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo nibura imyaka itagenzura mu gihe kingana n'imyaka 5. Ni 5. Kavuga ati twebwe turasaba ko kagenzura igihe kingana n'imyaka 5. Ubutegetsi bwa Kinshasa ntacyo bubona kiva hano ngo kijye Kinshasa. Polisi akaba ari twebwe tuyigenga, akaba ari twe tuyishyiraho, igisirikare akaba ari icyacu, inzego zose akaba ari twebwe noneho imyaka 5 yashira, tukavuga amasezerano, hakabanza hakarebwa ibyagezweho uko twitwaye, noneho hakavuga amasezerano. Yego, watutengura neza ugasanga intumwa za M23 icyo bifuza, barifuza ko habaho federalisme ya Kongo, nk'uko byagiye bitangazwa kenshi ko Kongo intara zatigenga, noneho ubutegetsi bwa Kinshasa pouvoir centrale akaba ari yigenga, uburyo hajya habaho budget national ndetse n'iby'itegeko nshinga akaba ari ibigenga, ndetse n'inkiko. Ukabona ari cyo gitekerezo intumwa za M23 zifite, n'ubwo batatangaje ko bekeneye federalisme, ariko iyo usesenguka ukareba ibyo bifuza usanga bigwa muri icyo gitekerezo cya federalisme, kuko ntabwo Nord Kivu na Sud Kivu byaba bikontororwa n'umuntu umwe, ariko pouvoir centrale itagira icyo ibaza, itagira icyo igena. Ntubone ko ari federalisme nk'umuntu waba usobanukiwe ibya federalisme uko bikorwa, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa biravuga yuko bitabikozwa. Intumwa zabo ziravuga ngo ntabwo zakemera ko zisaba M23 ko iva mu birindiro byose yafasha Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, ikava ku federalisme yaba imwe mu mpamvu ituma habaho ibyo bita balkanisation, gucikamo ibice kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko twagiye tubona bamwe mu banyepolitiki ba Kongo ariko bahagaze ku butegetsi bwa Kinshasa bagiye babivuga, ndetse n'abasesenguzi mu bya politiki badafite aho babogamiye bavuga yuko iyi federalisme iramutse ibayeho byazarangira n'ubundi igice cy'uburasirazuba bwa Demokarasi ya Kongo giharaniye yuko kigenga, noneho kikavamo igihugu nk'uko byagiye bigenda muri Sudani, uko yagabutseho kabiri
hakabamo Sudani yihariye ndetse na Sudani y'Amajyepfo. Ikindi twabonye ku byerekeranye na Doha, twabonye amakuru avuga yuko ubu Vincent Biruta minisitiri w'umutekano w'u Rwanda ari i Doha, ndetse akaba ari kumwe na Jacquemain Shabani minisitiri nawe w'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko nawe yamaze kugera i Doha, kandi akaba ari kumwe nyine n'intumwa za M23 ndetse n'abahuza ba Katari, ariko bavuga yuko nabo bahaserukira ubutegetsi bwa Kinshasa nabo bahari. Hakaba hari izindi ntumwa nazo zaserukiye komisiyo ya Union Africaine, hakaba hari n'izindi zaserukiye Togo, kubera yuko Togo niyo yabaye umuhuza hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Rwanda. Ubuhuza bwatanzwe bufitwe n'igihugu cya Angola, ariko ngo biza kuba bifite izindi nshingano, ko inkoni yo kuba umuhuza hagati y'ibihugu byombi yashyikirizwa igihugu cya Togo. Bikavuga yuko n'intumwa za Togo rero nazo ziri hano i Katari, ariko bakavuga yuko nanone hari izindi ntumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zirimo hano zamaze kuhagera, kuko zakiriye invitation nazo zihawe na Katari. Bikavuga yuko rero ibyo byose ari uburyo bwo kugira ngo ibiganiro bya Doha bibashe kugenda neza kandi bibe mu mwuka mwiza, kuko yaba u Rwanda rugatanga ibitekerezo, yaba Togo igatanga ibitekerezo, yaba Union Africaine igatanga ibitekerezo, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo igatanga ibitekerezo, kugira ngo ibyemezo bifatwe impande zose zirebwa n'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo zakigizemo uruhare, nk'uko amakuru twagiye tubona Doha yagiye abivuga, kandi ubona yuko ari amakuru yo kwizerwa, kuko ntabwo bavuga ko atari hariya adahari, kandi hari ibimenyetso bigaragaza. Ntabwo bavuga ko Jacquemain Shabani ahari, kandi tubona ibimenyetso bigaragaza nyine uvuge ko ari ibihuha. Yego Vincent, turimo turakumva. Ibyo nakubwiraga byerekeranye n'amasezerano n'ibiganiro biri kubera Doha, ababyitabiriye bandi bo mu bice bitandukanye. Vincent, tuvuye i Doha, Twirwanaho ngo yaba yavuze ko ngo itagomba kurekura ibice byose yafashe, kabone n'ubwo bari kwiteguraho ibitero karundura. Twirwanaho ko mbona mu by'ukuri yanze rwose yiteguye kurwana, bimwe twita ngo ni umuhenerezo. Kubera iki mu by'ukuri FARDC yumva ko bishoboka cyane kuba yayikura hariya, kandi byarabananiye no gufata n'agasantimetero na kamwe? Twirwaneho ni amagambo yatangaje ku mugoroba bivuga yuko idashobora kuva mu bice yafashe, nubwo basabwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kuko twebwe aha turi duhari nk'ahantu tutafashe, kandi tutahagenewe kuba duhari. Ati kubera yuko ni gakondo yacu, naho twavukiye, naho ba data na ba mama bavukiye, ba sogokuru ndetse na ba sogokuruza. Ati rero n'ubutaka bwa gakondo yacu ntabwo duteze tuzava hano, ahubwo icyo twakora ni uko twakongera ibice twafashe, aho kugira ngo tuhave twakata imbago. Ati icyo tuvuga ni uko tuzaba kuko twabonye gakondo yacu. Ati uru ni urugamba rwa nyuma turwana, ntabwo tuzongera kurwana urundi rugamba ruvuga ko turi gutanga gakondo kandi twarayibonye. Ati ahubwo icyo dukwiye gukora ni ugusigasira gakondo yacu, maze tukayibaho dutuje, dufite umutekano, abana bacu tubyara bafite umutekano, abatubyaye, abo dukomokaho bafite umutekano, noneho tukazabonaho turaga abana bacu ndetse n'abadukomokaho. Urambaza ni gute ubutegetsi bwa Kinshasa bwumva ko Twirwanaho yava mu bice yafashe kandi agace na gatoya? Ibintu by'intambara buriya biba birimo amategeko menshi. Uyu mwanya ushobora kubona ubutegetsi bwa Kinshasa budatsisura Twirwanaho ngo ive mu birindiro byabo, ariko ejo mu ntambara ugasanga bihinduye isura,
igize aho ibakura. Birashoboka rero mu ntambara ko umuntu ashobora kurwanisha amagambo cyangwa akarwanisha intwaro zisanzwe, byose bishobora gutsinda kubera ko urabona yuko ubutegetsi bwa Kinshasa buri mu biganiro na AFC-M23 kandi barizwamo na Twirwaneho. Biroroshye yuko ibiganiro umuhuza ashobora gukombeka AFC-M23 akayumvisha yuko ikwiye kuva mu bice yafashe. Ubwo ni uburyo bumwe bw'intambara ubutegetsi bwa Kinshasa bwabutsinze AFC-M23 Twirwaneho ikaba yava mu bice yafashe nk'uko babyifuza. Ubundi buryo bwa kabiri Twirwaneho ishobora gukombeka nayo ubutegetsi bwa Katare ikumvisha umuhuza yuko bakwiye kuguma mu bice yafashe. Nabyo birashoboka, ariko ikindi wasesengura ukareba politike mpuzamahanga ndetse na diplomasi Kongo iri gushyiramo ibintu, ukaba ubona birashoboka yuko Twirwaneho hari uduce tumwe na tumwe ishobora kuvamo kubera Halo ya ndabona rero amanetwaka abaye mabi, reka twongere tugerageze turebe. Reka twongere tugerageze turebe rwose. Amanetwaka arimo aragenda nabi bwana Vincent. Bibaho amanetwaka agenda nabi. Nakubwiraga yuko mu ntambara udashobora kuvuga ngo kino kirashoboka cyangwa kino gishoboka. Burya intambara igira impande ebyiri, ishobora kugira uruhande rw'ibiganiro kandi bigatsinda, ishobora kugira uruhande rwo gukoresha intwaro ndetse n'izindi tactique narwo rukaba rwatsinda. Byose iyo abantu bari mu ntambara burya kimwe gishobora gutsinda ikindi cyangwa ikindi kikaganza ikindi. Hanyuma vise Igoma rero mu by'ukuri ngo abayobozi ba AFC-M23 mu by'ukuri bagize gutya bakora amahugurwa ku mategeko mpuzamahanga. Kubera icyo abagabo bahuguye ku bijyanye n'amategeko mpuzamahanga bwana Vincent? Nibyo abagize AFC-M23 cyane cyane abakadre politike bakoze amahugurwa ku byerekeranye n'amategeko mpuzamahanga. Bakaba yakoreshejwe rero n'ishami rya Seyiseri, ushinzwe umujyanama mu by'amategeko w'ishami rya Seyiseri witwa Saramena April, niwe wayabakoresheje. Amahugurwa akaba yitabiriwe nyine na Colonel Nanga. Barumbagize impamvu bakoze aya mahugurwa. Burya umuntu akora amahugurwa ku kintu atazi kugira ngo akimenye, kuko mu byo twabonye byitezwe harimo amahame mpuzamahanga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse no mu mategeko mpuzamahanga. Harimo ibyerekeranye no kurinda abasivile mu bihe by'intambara, harimo uburyo amakimbirane akwiye gutwarwa ndetse n'uko akwiye gukemurwa, harimo uburyo imfungwa zikwiye gufatwa, harimo uburyo uburenganzira bw'abaturage b'abasivile bukwiye kubahirizwa ndetse n'ibyabo uko bikwiye kurindwa, harimo amategeko agendanye no kubuza iyicarubozo ndetse n'ibindi bigendanye n'ibikorwa bibujijwe mu mategeko mpuzamahanga. Impamvu ibi bari kubyigishwa harimo ibintu byinshi ubona ko AFC-M23 yagiye ikora mu buryo bubi, cyane cyane twagaruka mu byerekeranye n'ibi bavuga gucunga ibintu by'abasivile ndetse n'abaturage. Urabizi ko hari ahantu bagiye bagera bamwe mu ba AFC-M23 bakaka abasivile ibyabo ku mbaraga. Twabonye urugero rwa Kazarama aho byageze akanafungwa. Tubona aho ubutegetsi bwa Kinshasa, bamwe mu bategetsi ba Kinshasa bagiye bashinja bamwe mu bayobozi ba AFC-M23 kuba barafashe inyubako zabo
bagafata ndetse n'ibindi bintu byabo. Twabonye aho umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu wagiye ushinja AFC-M23 kudafata neza abafungwa. Tubona n'ibindi bagiye bashinjwa aho bagiye bahohotera bamwe mu bantu bagiye bafatwa. Urabizi yuko hari tugerutse kubona y'umuntu wafashwe ukekwaho ubujura cyangwa ubugizi bwa nabi akaza kuraswa mu ruhame. ariko biriya bintu nabajije wa munsi tujya muri press conference nabajije Oscar Barindamuhira yuko atari bo biriya bintu batabikora ari abafashe imyenda yabo babiyitirira. Ni politike kuko ntabwo bigeze batora icyemezo kivuga yuko umwe wabikoze bamuhamye kuko ni ibyakozwe ku karubanda. Ariko nta kandi atari bo babikoze. Nyine ntabwo ari bo babikoze muri politike yabo, ariko uwabikoze n'intambure wa AFC-M23 kubera yuko byakozwe ku karubanda mu nama rusange. Nta tangazo twigeze tubona denonce iriya nama cyangwa ngo bagaragaza ati dore uwabikoze twaramufashe cyangwa twaramuhamye. Muri politike rero ntabwo yari kubyemera. Aha rero ibi byose ntibyaje bigaragaza yuko bamwe mu bagize AFC-M23 badasobanukiwe n'aya mahame mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ikindi harimo n'abatayazi. Kubibigisha rero ni ukugira ngo nibura babashe kubikurikiza mu gihe baharwana, mu gihe bakora ibikorwa runaka, bamenye ibyo bubahiriza, bamenye ibibareba, bamenye inshingano responsibility bafite ndetse na obligation bafite. Vincent, amakuru arimo aratugeraho yandi nuko Donald Trump na Moise Katumbi yaba yafashe umwanzuro wo gushimira Donald Trump, arangije anashimira rwose, anagira ibyo avuga kuri ya masezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagira ngo ibi nabyo ubitugarukireho. Nibyo twabonye Moise Katumbi ku rukuta rwe rwa X yagize icyo avuga ku masezerano yahuje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Agira n'icyo avuga nyine ku buhuza bwakozwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Cya mbere yavuze yuko ashima Perezida Donald Trump ku muhate, ku ruhare yagize mu gushaka ibisubizo bikemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Kongo muri rusange. Avuga yuko yigaragaje nk'umuntu ushobora gutanga igisubizo ku bibazo bimaze imyaka irenga 30 biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi yashimye Michael Rubio nawe kubera ko yagize uruhare mu guhagararira isezerano ry'amasezerano yashimiwe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Rwanda. Amasezerano ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 yongera avuga yuko nanone ashima icyemezo cyafashwe na Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byerekeranye n'amasezerano y'amahoro yahuje u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yuko bavuze ko bagishima bakagira n'umurongo batanga aho ukwiye kugenderwaho we yise ko ari nyirantarengwa. Avuga yuko ibi biganiro biba byakozwe na Kongere ya Amerika, aya masezerano yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, byose bigamije kugira ngo haboneke amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse bisigasire ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyekongo, bisigasire demokarasi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aravuga atari ko ibi byose kugira ngo bigerweho nuko Tshisekedi atazahirahira ashaka amanda ya gatatu. Ati mu byo kubahiriza itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ikindi kugira ngo ibiganiro byakozwe, aya masezerano yakozwe kandi akanasinywa, kugira ngo ashyirwe mu bikorwa mu buryo bukwiye kandi mu bwuzure bwayo. Ati hakwiye kubaho ibiganiro bihuza
abanyekongo bose byashingiwe ku byo ihuriro ry'abepiskopi gatolika bita senko ndetse n'ihuriro ry'abapasiteri b'aba protesta SC basabye ati kugira ibiganiro bitaheza bibeho abanyekongo bicarane baganire ku bibazo bafite bashakire igisubizo gifatika ibibazo byabo bihereye mu muzi. Ati nuko haba ibiganiro bidaheza nicyo yise mu Faransa le dialogue intercongolais expressive. Aravuga ati ibiganiro nabyo byatanga igisubizo kirambye mu bibazo dufite. Aravuga ati ndabone ati ikindi gikwiye nuko akwiye kubaho gufatwa kw'ibyemezo ku bantu barya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati bagahanwa, ati bakwiye guhanwa, ati ikindi hagahanwa abantu bahohotera ikiremwa muntu, ati hagahanwa abandi bantu bakora ibintu bidakurikije amategeko kuko turabibona muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amanywa nijoro. Ati ubutegetsi butubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, butubahiriza uburenganzira bwo kwishyura ukizana kw'abaturage ndetse n'abandi batandukanye, yaba abakora itangazamakuru, yaba abakora imirimo itandukanye. Cyane cyane iki yakivuga gashingiye ku kuntu asiragizwa ndetse n'abandi banyepolitiki basiragizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abivuga rero yerekana ko mu by'ukuri uburenganzira mu kwishyura ukizana butubahirijwe, uburenganzira mu gutanga ibitekerezo mu banyepolitike, uburenganzira mu butabera buboneye, uburenganzira mu gutara amakuru ku banyamakuru ndetse n'uburenganzira mu gukora icyo umuntu ashaka bitubahirijwe. Aravuga ati nabyo bikwiye kubahirizwa hashingiye ko aya masezerano yasinywe ndetse n'ibyemezo bigenda bifatwa mu buryo butandukanye bigamije gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Kongo. Vincent rero mu by'ukuri ubwo urumva ko ibintu bimeze neza cyane, ubwo nabo baba batangiye kugenda babyumva ibintu biba birimo kugenda rwose bifata umurongo. Vincent reka dusimbukire Bukavu ari naho tukurekurira mbere y'uko twakira amacaca. Rero ubanze utubwire ku biri kuva ko Bukavu haba hagaragaye icyorezo cya korera. Bukavu nayo iri mu ntara zagaragayemo icyorezo cya korera, yabaye intara ya 17 mu ntara 26 zigize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigaragaramo icyorezo cya korera kubera ikibazo cy'umwanda. Biravuga yuko rero umujyi wa Bukavu urimo umwanda ukabije cyane cyane kubera yuko nta mazi bafite, nta bikoresho by'isuku bihagije biri mu baturage, cyane cyane kubera ubukene bw'amafaranga. Ibyo nabyo byateye korera, kandi ibitaro nabyo ngo bifite ikibazo cyo kubona ibikoresho by'ubuvuzi by'isuku ndetse n'imiti, amaseromo ndetse n'ibindi byafasha abaturage kwirinda ibi byorezo ndetse no kuvura abahuye n'iki cyorezo. Bikavuga yuko rero naho hari ibibazo nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubuzima wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko hamaze kugaragara abantu barenga 60 nabo banduye korera. Bikavuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa nta n'uburyo bufite bwo kugera mu biro bifite kugira ngo bitabare abafite bino bibazo, ariko AFM 23 nayo ikaba nta kiratangaza iri gukora kugira ngo ihangane na kino cyorezo. Tukaba tuza gutegereza kureba icyo AFM 23 nayo iraza kubikoraho. Yes, urakoze cyane Vincent. Urakoze nawe Faita. Yari Vincent rero twari turi kumwe ku muyoboro cyangwa se ku murongo wa telefone. Birumvikana rero muri iki gitondo tugiye gushyiraho n'ubundi n'amacacari kugira ngo atugezeho cyangwa se twumve uko biramutse byifashe muri biriya bindi bice n'ubundi birimo kugenda rwose biberamo imirwano ndetse navuga ngo imirwano inakomeye cyane. Ku murongo wa telefone no bidasubirwaho macacari yamaze kuhagera. Waramutse neza macacari? Mwaramutse bwana Faita. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Yangwaye ikaze muri iki kiganiro cyo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatanu itariki nababona itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Macaca reka duhere kuri inkuru birava ko ngo yitwa Shabunda hageze ingabo nyinshi cyangwa se abasirikare benshi
ba FARDC. Ese Shabunda nihe? Ese kubera icyo abasirikare basutswe aha hantu? Yes, Shabunda ni imwe muri teritwari zigize Kivu y'Amajyepfo bwana Faita, ni imwe murabizi ko ni imwe muri teritwari muri zose zisa nkaho zamaze kuba zikandagirwamo na FC mu 23, ariko kugeza amagingo ya ikaba itarakandagirwamo. Biravugwa ko iyi ari teritwari yagerwaga amajanja na FC mu 23, kuko yaba teritwari ya Karehe mu 23 yayigezemo, teritwari ya Kabare yarahageze, teritwari yo Kwijwi yarahageze, teritwari ya Mwenga yarahageze, yaba teritwari ya Warungu naho yarahageze, yemwe no mu duce dukeya twa Fizi naho ndetse na Uvira naho yarahageze. Zose ni teritwari yamaze gukandagiramo, uretse teritwari ya Shabunda yonyine, ndetse inagaragaza yuko iyi teritwari y'ubwayo ari amashyamba, ikaba ifatanye na teritwari ya Warikare, ariko kandi igafata na teritwari ya Rubutu mu ntara ya Maniema. Ingabo rero biravuga ko mu by'ukuri zaturutse mu bice bya Warikare ku muhanda wa Hombo, uturutse Hombo ugaca Abunyakiri ukagera muri ibyo bice, n'ubundi ukagera ahangaha muri Shabunda. Ni ingabo ngo nyinshi ngo ndetse kandi ngo zari ziri bien armé, cyangwa se ngo zari zifite ibikoresho byinshi cyane. Izi ngizi rero tayari zikaba zageze ahangaha. Ni ingabo za FARDC bivugwa ko ndetse zifatanyije na Wazalendo nyinshi cyane zaba zaturutse muri Maniema. Urumva ko rero Bwana Faita ntabwo byoroshye. FARDC irimo iritegura ku rwego rutabaho kabisa, rudasanzwe. Bigaragara yuko ibiri gukorwa hano muri Sud, muri Kivu y'Amajyepfo, ni nka bya bindi byari byakozwe mu mujyi wa Goma, hapangwa gahunda nyinshi ngo zo gutsinda mu 23 bikarangira aribo batsinsuwe. Ndabona amakuru avuga ko ahantu bita ngo ni Showa naho bita ngo ni Burora ngo haramuke imirwano, ndetse ngo imirwano ikaba ikomeye cyane. Aha ni muri groupement ngo ya Buwabo. Iyi mirwano iramuke ahantu ko mbona iyi Buwabo itakivamo imirwano, biterwa n'iki bimeze bite Bwana Macacari? Iyi groupement ya Bugabo cyangwa se Buwabo nk'uko wenda benshi bashobora kubivuga, nayo ni imwe muri groupement zigize secteur ya Oso Banyungu, ariko kandi ikabifatanye neza cyane na ikabifatanye na Katoi, na secteur ya Katoi, ndetse ni imwe muri groupement cyo kimwe na groupement ya Kirambo, groupement ya Shakingi, groupement ya Kitembe, groupement ya Muhanga, Rugarama, ndetse Muvumu, ndetse na axe ya Kaniro. Iyi groupement rero kugeza amagingo ya impamvu itakivamo imirwano Bwana Faita nuko ari imwe muri groupement zigizwe n'amashyamba akomeye menshi, ndetse ikabifatanye n'ubundi n'Igatoyi nkuko nabigarukagaho. N'ahantu mu by'ukuri horohera cyane iyi mitwe yitwaje intwaro kuba bahihisha ndetse bakanaharamba, bakagira uburyo bwo gukwepa ku rwego rudasanzwe. N'ahantu naho ndetse bivugwa ko hanakuriye FDLR nyinshi zabaye igihe kirekire. Abazi za Mahanga, nkeka ko abasobanukiye mu bice birimo za Mahanga muzi ko hari indiri ndetse ya za FDLR, ndetse hakaba mu by'ukuri hanegereye neza teritwari ya Warikare, kuko iyi groupement ya Buwabo iragiye igakora neza cyane kuri Warikare, kuko igihe iragiye ikagera mu gace ka Kasopo, kuko kuva Kasopo n'ubundi winjira ahangaha werekeza za Gashebiri naho ntabwo twavuga ko ari kure cyane. Ni imirwano rero mu by'ukuri yatangiye, bivugwa ko yabaye cyangwa se iramutse iri kuba ku munsi w'ejo hari hasa nkaho hatuje mu gace ka Showa, ndetse no mu gace ka Burora muri groupement n'ubundi ya Buwabo nk'uko biri kuvuga. Amakuru aturuka aravuga ko iyi ntambara mu by'ukuri baje kurwana ngo ariko ngo bahuriye ngo muri patrouille. Niko amakuru atugera tubwira ngo muri iki gitondo cyangwa se muri iri joro ngo buri ruhande rwari muri patrouille cyangwa se mu bugenzuzi bw'ibice bwabo, baza guhura barasakirana bita biba intandaro y'iyi ntambara. Niko amakuru ari kugenda atugera tubwira ko n'abaturage benshi bakomeje
bakomeje ndetse guhunga bo muri ibi bice basa nkaho bahugwiriwe niba navuga ko bagwiriwe n'ishyano mu by'ukuri bakaba bakomeje guhungira ngo mu bice byinshi amasasu aracyumvikana ngo bari kwerekeza n'undi muri guverinoma ya Waruayungu abandi bakajya muri teritwari ya Walikale baturanye ariko kandi kugeza amagingo yangaya nk'uko bivugwa muri iki gitondo cyo kuri wa gatanu biravuga ko imirwano ishobora gukomeza ndetse n'umunsi wose ikawiriza dore ko muri groupe ya Bwabo hatajya hiburira ntabwo hajya habaho gukozanyaho gusa ahubwo haragenda intambara ikakubita none ikaba intambara itoroshye turakomeza tubikurikiranira hafi turebe iyo biri kwerekeza ndabona no muri Masisi naho haramuke imirwano ngo ni mu nkengero y'ahantu bita ngo ni Miyanja muri Oso Banyungu niho ahantu ngo ahantu haramuke imirwano bwana Macicari bisa iyi Miyanja nayo yerere ahangaha ntabwo iri kure cyane ariko ikaba mu birometero bitari byinshi cyane na teritwari na Masisi kuri teritwari kuko yuvuye Miyanja buriya urakomeza iyo waciye nk'inzira ya Masisi Nord ubwo tuba tuvuga axe ya za Gicanga za Nyamitaba za Muheto n'undi werekeza muri za mu bice bya Bashari Mokoto iyo ni Masisi Nord donc chefferie ya Bashari en yo iri muri Masisi Nord naho chefferie ya Bahunde ndetse na Oso Banyungu kabihereye muri Masisi Sud uturutse rero muri Masisi Nord uca ahangaha n'ubundi ugera Miyanja wamaze guturukaho bitazagahanga ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye birimo ugakomeza uva Miyanja werekeraho bita Gasheberi iyi ni Gasheberi ya Masisi ntabwo ari Gasheberi ya Walikale kuko hari Gasheberi ya Masisi hakaba na Gasheberi ya Walikale ariko iyi Gasheberi ya Masisi kenshi na kenshi bakunze kuyita Rusheberi ariko abantu rimwe na rimwe ntabwo bajya babyita batyo ahangaha rero muri iyi Rusheberi cyangwa se Gasheberi hari ingabo za M23 ndetse no mu nkengero za Miyanja hakaba hari M23 yahigaruriye mu minsi yashize amakuru atugeraho akatubwira ko iyi imirwano iharamukiye nyuma y'uko iyi Miyanja ibangamiye cyane FDLR nyinshi ziherereye zifite ibirindiro bikomeye cyane mu bice birimo nka za Ruhinzi ndetse na za Gakingi n'ibindi bice bigiye bitandukanye biravuga ko ingabo za M23 zari ziri Miyanja n'umundi zaramutse mu by'ukuri zigabwaho igitero n'iyi coalition iyi ni coalition ibirimo Wazalendo bo kwa Janvier Karayiri muri APSRS ndetse nabo muri IPSRN bo kwa Kagiri nabo bakunze gukorera muri ibyo bice ndetse bakaba bivanze na FDL bavuga ko ibitero byaturutse mu gace ka Gakingi ndetse naho bita Iruhinzi kuko ni babura kujya kugaba ibitero ahangaho mu gace ka Bukombo n'ubundi werekeza aho bita za Rwashi ahubwo bagasa n'abagarutse kugira ngo barebe niyo bashobora kubona inzira yo kuba Miyanja yaba ari yabo ubu rero amakuru dufite nuko kugeza amagingo yangaye mu 23 ahangahe ikunze kwaba kubitira ku rwego rukomeye cyane ndetse abenshi bakaba barigeze bahagwa ni hamwe mu higeze hagira imibare iri hejuru cyane ya coalition yahaguye igihe hakorwaga operation ziba zigiye zitandukanye indi mirwano ngo mu duce turimo za Busakirwa ni hafi naho ntabwo ari kure yaho naho humvikanye urusaku rw'amasasu muri iki gitondo mu gihe cyo imirwano yaberaga hakurya mu gace ni hakurya y'umugezi Busakirwa akaba hakuno y'umugezi urumva ntabwo ari kure yaho hakurya aho imirwano yaberaga ni muri Kalungu ndetse na Kinyana urumva ko rero gusa n'umugezi uciyemo hagati urumva rero no hakuno y'umugezi naho hakaba hakomeje kugenda habera urugamba rukaba mu by'ukuri n'ubundi ari uduce bwana Fighter tugoye kumva ko abantu bashobora kwemeza ko M23 ishobora kuzadukontorora cyane cyane bitewe n'imiterere ya biriya bice imiterere yaho za Kinyana donc Oso Banyungu en soi biragoye cyane cyakora style yakorwa kugira ngo iyo Oso Banyungu wende garuke mu mutekano ni igihe cyose axe cyangwa se ibirindiro bikomeye cyane biherera aho bitazamukengwa byaba byashenywe ibyo n'ibyubwo ni bya Jean Marie ibiherereye ahangaha mu gace ka Rukwete naho bigasenywa ndetse na Mutongo ikavamo na Pinga nibwo amahoro yaboneka usitoke utu duce ngarutseho haruguru ndetse na za Rwibo hazaba M23 tarasenya ibi bice
byo muri Osoba Nyungu ndetse no muri Bashari Mokoto umutekano kugarukamo bizagorana. Ya Macica, abarwanyi babirozi bishambuke ngo abarwanyi babirozi bishambuke bari ahitwa mu Kabaju baramutse basubiranamo. Aba bagabo bari gupfa iki? Izi wazarendo z'uyu mugabo birozi bishambuke ziri gupfa iki? Yes, uyu birozi bishambuke n'ubundi birazwi. Uyu ahangaha kugeza amagingo yangaya ni umwe mu mutwe wiganjemo abaturage bo mu bwoko bw'abapfurero ahangaha mu misozi ya za Minembwe, ni mu gace ka Kabanju gaherereye mu majyepfo ashira uburengerazuba bwa komine ya Minembwe. Aka gace rero ngo karamutse kaberamo imirwano ikomeye cyane, ariko kandi benshi bashatse kubyitiranya wenda yuko yaba ari mayimayi ya birozi bishambuke kugaba ibitero kuri twirwaneho, ariko suko bimeze. Amakuru mu by'ukuri ya nyayo nuko iyi birozi bishambuke y'ubwayo yatangiye kurwana yonyine. Ahagana ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo naho n'ubundi imirwano yabayeho yo gusubiranamo ry'aba barwanyi ba mayimayi ba birozi bishambuke riraba. Hanyuma amakuru avuga ko abarwanyi bageze muri 4 aribo bahaguye ku munsi w'ejo. No muri iki gitondo rero babandi batakaje abo ngabo 4 babo bakaba baramutse n'ubundi nabo bagaba igitero kuri bagenzi babo mu buryo bwo kwihimura. Ni imirwano mu by'ukuri amakuru yemeza ko mu by'ukuri yatangiye mu masaha y'isa 10 za mu gitondo, saa 10. Yego ubu ngubu turi saa 11, ariko urumva ni mu kanya gashize yatangiye mu gihe cy'ayo masaha. Nyamara andi makuru akavuga ko iyi mirwano yumvikanyemo imbunda zikomeye cyane ndetse zo ku rwego rwo hejuru zirimo za machine gun ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Abangaba rero bakunze kurangwa no kutumvikana, aho bamwe bashinja abandi collaboration cyangwa se ngo kuba bakorana na AFC mu 23. Urumva ko mu by'ukuri biba bigoye. Ibirozi bishambuke tubetse ko iyobowe na General autoproclamé wa wundi ukunze kwigira akarakajyahe akasahura inka z'abanyamurenge, akaba yitwa Ngoma Nzito. Uyu nguyu ni usanzwe ayobora uyu mutwe w'abafurero wa birozi bishambuke. N'ubu ngubu rero bwana Fayita ngo amasasu aracyumvikana mu bice byinshi birimo za Kabanju ndetse no mu bindi bice biherereye mu burengerazuba ndetse no mu majyepfo ya komine rirare ya Minembwe. Ntabwo rero turamenya uko biri buze kugenda, niba uko gusubiranamo kurakomeza, niba kurarangira nk'uko bisanzwe biba, turakomeza tubikurikiranira hafi. Abakozi ba Eugene Official bashobora kuza kumenyeshwa uko gahunda ziri buze kugenda. Mbere yuko tukurekura bwana Macacari, tubwire hano hari inkuru ivuga ko hari umujenerali witwa ngo ni John Mulongo waba wakatiwe mu by'ukuri imyaka 10 adahari, mu gihe abandi bagenzuye ku munsi w'ejo bakatiwe cyangwa se bari bafitwe. Kubera iki bamukatiye bwana Macacari adahari? Ese bamushatse baramubura, yaba yahunze igihugu, byagenze bite? Uyu mugabo biravugwa ko we yamaze kuba abona ibintu bitoroheye abajenerali. Uyu John Mulongo Timbwe, uyu nguyu yahoze kera ayobora regiyo ya 22 ya gisirikare. Uyu nguyu rero yaje gukatirwa n'urukiko rwa gisirikare adahari, akatirwa imyaka 10 muri prison. Ariko kandi uyu nguyu ukaba bivuga ko ngo ari yamaze kuba adeserta akajya hanze y'igihugu, ngo ntabwo akiri mu gihugu ndani. Andi makuru akavuga ko ngo ku munsi w'ejo nubwo hatangajwe abajenerali 2 n'umukoloneli umwe, ngo hari abandi bajenerali bakiri muri residence seriveye ngo kandi hataratangazwa amazina yabo. Twabigaruza ku munsi w'ejo, turacyarimo turashakisha, ariko na n'ubu inkuru mu by'ukuri ntabwo ziratugeraho mu buryo bwuzuye kugira ngo tuzibagezeho. Uyu John Mulongo biravugwa ko mu by'ukuri yaje guhamagarwa na John Numbi. Uyu John Numbi arazwi cyane, ndetse uyu nguyu we noneho akomeje mu by'ukuri kwifatira ku gahanga cyangwa se wenda no gushinyagurira abamwe mu bajenerali bakomeje
kwibasirwa n'ubuyobozi bwa Kinshasa, aho bakomeje gufungwa isaha ku yindi, umunsi ku wundi. Uyu mugabo rero John Mulongo akaba ababwira ati nababwiye hakiri kare, ndababwira nti duhunge, dore John Mulongo nubwo bamukatiye ariko we ntabwo ahari, atari ku mwebwe baciwe ndetse na bariya bagenzi be, ati mwebwe mwamaze kuba mwinjira ndoro tayari, ati mugiye guhura n'akaga gakomeye cyane, ataba ku munsi w'ejo mwebwe mwafungishije nibo mugiye gusangira uduhungure ahangaha muri ndoro. Kandi koko niko bimeze, birumvikana ko aba baciwe ndetse n'abandi bagiye gufungwa ku rwego rukomeye cyane, ngo dore ko ngo hakiri gukorwa ubushakashatsi bw'iyi kudeta yarase ku munsi w'ejo bundi nimugoroba, cyangwa se ejo bucya ari ejo mu gitondo. Kugeza ubu rero abajenerali bamwe biravuga ko nabo bagiye ko bashobora kuburirwa irengero, cyane cyane ko ndetse bashobora guhunga bakerekeza muri acte zigiye zitandukanye. Gusa biragoye kwerekeza mu bice byo 23 kontrola, ahubwo wenda kubera ko ikibazo nka kiriya kiba cyabaye gusa muri Kongo, kubera ko akantu kitwa ruswa gakora kangaka rero gashobora akangaka cyangwa se akakaruswa gashobora kabitugukwaha, gashobora gutuma wenda bahunga igihugu bakerekera mu bindi bice. Gusa kugeza amagingo aya ngaya ntabwo turamenya abatungwa gatoki abaribo, gusa isaha iyo ari yose zishobora kubamenya hanyuma tukabavuga. Gusa ntabwo byoroshye kugeza ubu ngubu igisirikare cya FARDC kirimo kumvikanamo gucikamo ibice bigeze kuri 2. Yes, urakoze cyane bwana Macacari, twakurekura ugakomeza gukurikirana kugira ngo muri update masaha nyuma ya saa uze kuba utubwira uko bimeze. Murakoze cyane, ndabashimiye namwe. Yes, bakunze Jeune Official rero ivuriro Primo Health Infinity rirababwira ko rwose abari hanze ya Afurika bashyize cyo bita discount cyangwa se bashizo igabanyirizwa ku biciro, aho uri kugura umuti bakagukuriraho 10%. Hanyuma ko ari mu Rwanda namwe ntabwo rwose bigeze babirengagiza, kuko bamanuye ibiciro, kuko uragura umuti bakagukuriraho 5%. Bagakakubwira rero bati roho nzima itura mu mubiri muzima, bivuze ngo rwose nta buzima ufite na roho yawe yaba iri mu kaga. Turabakunda cyane, tuza gusubira mu yandi masaha. Roho nzima itura mu mubiri muzima, kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Primo Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturugiye kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.